Oh, rapat dia nih, tersumbat nanti nih, rapat nih. Wah, tuh sempat setara nampak tuh. Oh, masuk, tombak tuh. Uh, oh, unde, mantap. Oh, rapat dia tuh. Rafael. Ada truk, sabar. Tombak. Oh. SE21. Saudara spur guruan, Pak. Ini dia kesempatannya merapat dia. Masuk dia dulu. Konco mesra, Pak. Oh iya, bukan Raja Wali dah. Om. Up, tidak sabar lagi dia. Udah mulai ngintip dia.
Ekonomi luxury nak. Wis. Dua, Pung, dua. Oh. PMH. PMH. Horas paman. Tapi jernih kali ya. Mantap cuacanya. Bintang Utara. Wow, kacanya pecah. Lapis triplek katanya. Oleng dia oleng. 07. Masuk. Waduh bu. Sakit padat nggak? 3/4. Bus pariwisata.